ku nshuro ya mbere Bashar al-Assad wahiritswe ku butegetsi muri Syria yagize ikintu atangaza. Ni ubutumwa yanyujije ku muyoboro wa Telegram mu biro bya perezida wa Syria, awushyira mu ndimi ebyiri, Icyongereza ndetse n'Icyarabu. Muri ubu butumwa bwana Assad yatangaje yuko atari afite gahunda yo guhunga igihugu kandi ko atigeze asaba ubuhungiro mu Burusiya, ngo yifuzaga kuguma ku butaka bwamubyaye hanyuma agakomeza guhangana n'inyeshyamba. Avuga yuko yagiye mu gace gakorwamo n'ingabo z'Uburusiya hanyuma akisanga agomba kujya i Moscow. Yanatangaje uko byari bimeze ku munsi wa nyuma y'ingoma ze. Anavuga yuko kuba ubutegetsi buri mu maboko y'abaterabwoba ubwabyo ari ikibazo. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Trump we yavuze yuko Turkiya ari cyo gihugu cyakoresha ubwenge bwinshi cyane mu guhirika bwana Assad, ndetse Turkiya yahise yigarurira Syria mu bwabyo bitari uburyo bwa gishuti. Ikindi gikomeje kugarukaho cyane ni amakuru ari kujya hanze umunsi ku munsi y'amabi yakorerwaga muri gereza i Damascus, igereranywa n'iya Gaddafi i Tripoli cyangwa se indi yamamaye cyane y'i Kabul. Ese byagenze gute cyangwa se nibiki byabaye kuri Assad akisanga i Moscow atarabiteguye kandi agahatirwa guhunga? Iyi ni Humure TV, ngiye nitwa Tony, bahaye ikaze. Uwahoze ari perezida wa Syria Bashar al-Assad ubu ngubu atuye i Moscow, avuga yuko atigeze agira umupango wo guhungira mu Burusiya nk'uko bigaragara mu magambo yiwe ya mbere yavuze kuva yava ku butegetsi ahiritswe mu minsi mike ishize. Ubu ngubu bibaye iminsi 9. Ubutumwa bwavuzwe na Assad bwashyizwe ku muyoboro wa Telegram w'ibiro bya perezida wa Syria, gusa ntabwo higeze hamenyekana neza amakuru y'umuntu cyangwa se uruhande ruri kugenzura uyu muyoboro, niba ari Assad cyangwa se ari ubutegetsi buriho muri Syria ubu ngubu. Muri icyo gisa nk'itangazo harimo yuko bwana Assad yavuye mu murwa mukuru wa Syria Damascus ubwo wari umaze gufatwa n'inyeshyamba, akerekeza mu birindiro by'ingabo by'Uburusiya biri mu ntara ya Latakia kugenzura ibikorwa by'imirwano uko bihagaze. Agezeyo rero yatunguwe no gusanga ingabo za Syria zataye ibirindiro byazo. Bashar al-Assad avuga yuko ikibuga cy'indege cya Humeimim nacyo cyari cyagabweho ibitero bikomeye cyane by'indege za drone, kandi Abarusiya bahita bahitamo kumujyana i Moscow ako kanya. Iryo tangazo rero ryashyizwe hanze mu ndimi ebyiri, mu Cyarabu ndetse n'Icyongereza. Ririmo amakuru make cyane ariko asa naho ari ingenzi w'ibyamubayeho ku munsi wa nyuma w'ihirikwa ry'ubutegetsi bwiwe. Ubwo ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12. Harimo n'uburyo kandi yari yamaze gufungirwa mu kigo cy'igisirikare cy'Uburusiya. Muri iryo tangazo harimo ahagira hati kubera yuko nta buryo bufatika bwo kuva muri icyo kigo bwari buhari, Moscow yasabye ubuyobozi bw'ikigo gutegura neza kumpungishiriza mu Burusiya byihuse ku mugoroba wo ku cyumweru ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12. Ati ibi byose byabaye nyuma y'umunsi umwe gusa umurwa mukuru Damascus umaze kugwa mu maboko y'inyeshyamba. Icyo gihe hari hamaze kubaho isenyuka rya nyuma ry'igisirikare, kandi byari bisobanuye yuko n'inzego za leta zose ubwo zamaze gucika intege. Muri iryo tangazo akomeza yongeraho ati muri ibyo bihe byose nta na rimwe ndetse n'umunsi n'umwe nigeze ntekereza kwegura ngo mve ku butegetsi cyangwa se gushaka ubuhungiro. Ati icyo cyifuzo nta n'uyu n'umunsi wa rimwe nigeze ngitekereza. Nta n'umuntu ku giti cyiwe cyangwa se ishyaka runaka ryigeze ribitangaza, nta n'uyu n'umwe wigeze ubimbwira. Ati iyo ubutegetsi bugiye mu maboko y'abandi y'abaterabwoba kandi ubushobozi bwo gutanga umusanzu buratakara, imyanya iyo ari yo yose izamo icyuho kidatwumirwa. Ati icya mbere kuva muri Syria ntabwo byari byateguwe, kandi nta nubwo byabaye mu masaha ya nyuma y'intambara nk'uko bamwe bagenda babitekereza. Ati nari nagumye Damascus nkomeza gukora imirimo yanjye nk'ibisanzwe kugera mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 mu 2024. Nyamara Assad ho nta handi yari yagiye, nta n'ahandi yari amaze gusigarana, kubera yuko imijyi n'intara bya Syria byose byagenzurwaga n'inyeshyamba muri icyo gihe, kandi mu buryo busa hari 100% ziyobowe n'abarwanyi b'Abisilamu b'Abasuni, cyane cyane umutwe witwa Hayat Tahrir al-Sham. Nyuma y'intambara yamaze iminsi 12 gusa. Icyakora hari abandi bantu bakomeje kuvuga yuko Assad yamaze guhunga igihugu hakiri kare cyangwa se mbere yuko Damascus ifatwa, kubera yuko na minisitiri w'intebe atigeze amubona ku murongo wa telefone bakundaga kuvuganira naho kuva ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11, umunsi inyeshyamba zatangizaga bino bitero. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 nibwo ibitangazamakuru byo mu Burusiya byatangaje yuko yahawe ubuhungiro, nubwo nta tangazo ry'ubuyobozi ryabyemezaga icyo gihe ku mugaragaro. Byamenyekaniye mu magambo y'abayobozi bo mu Burusiya gusa. Imitwe y'inyeshyamba yo muri Syria yo ikomeje gutera indi ntambwe yo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho. Kuri ubu
ubu Hayat Tahrir al-Sham yashyizeho guverinoma y'agateganyo igomba gutegura guverinoma y'inzibacyuho. Ku cyumweru intumwa y'umuryango w'abibumbye Gary Pedersen yahuye na Ahmed al-Shara, umuyobozi wa zino nyeshyamba, maze nyuma y'ibiganiro byose bagiranye, iyi ntumwa ivuga yuko Syria igomba kugira guverinoma y'inzibacyuho yizewe kandi ihuriweho. Qatar nk'igihugu gikomeye cyane kandi kigera hose muri politiki y'uburasirazuba bwo hagati yohereje intumwa muri Syria guhura n'abayobozi ba guverinoma y'agateganyo mbere yo kongera gufungura ambasade yayo igomba gufungurwa uno munsi ku munsi wo kwa kabiri nyuma y'imyaka 13 yari imaze ifunzwe. Ibihugu byo mu burengerazuba byo ntago biragera ahantu byongera gufungura ambasade zabyo mu gihugu cya Syria, ariko mu minsi ibiri ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwami bw'Ubwongereza UK bavuze yuko bavuganye na zino nyeshyamba za Hayat Tahrir al-Sham. Guverinoma y'Ubwongereza yasobanuye yuko umutwe w'inyeshyamba uyoboye Syria ugizwe n'abayisilamu bari ku rutonde y'imitwe iterabwoba, nubwo impande zombi zatangiye gutera intambwe zerekeza ku mubano w'ububanyi n'amahanga. Ku munsi wo kuwa mbere, umuyobozi wa politike mu biro by'ububanyi n'amahanga by'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Kaja Kallas yavuze yuko Moscow na Tehran badakwiriye kugira umwanya uwo ari wo wose mu bihe biri imbere bya Syria. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe ariko utararahira, President-elect Donald Trump we yavuze yuko ihirikwa ry'ubutegetsi muri Syria bwa Bashar al-Assad byabaye umwanya mwiza kuri Turkiya wo kwigarurira Syria mu buryo butari ubwa gishuti. Yavuze yuko Turkiya yihuje n'imitwe myinshi itavugwa rimwe n'ubutegetsi yayoboye ibitero byahiritse bwana al-Assad. Trump yabivuze mu rwego rwo gushimira cyane Ankara cyangwa se Turkiya mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuwa mbere cyabereye ku nyubako ye iri i Mar-a-Lago muri Floride. Ibitekerezo yatanze byatanze isura ya politike y'ububanyi n'amahanga n'imbere mu gihugu azagenderaho mu gihe ari kubura ukwezi kumwe gusa kugira ngo agere ku buyobozi. Kuri ingingo ya Turkiya muri Syria, bwana Trump yaragize ati, ntekereza yuko Turkiya ifite ubwenge bwinshi. Turkiya yigaruriye igihugu cy'abandi kandi ibikora nta bantu benshi basize ubuzima, nta n'umwe yigeze ihutaza. Ati, nshobora kuvuga yuko Assad yari umwicanyi nkurikije n'ibyo yakoreraga abana batoya ndetse n'ababyeyi babo. Kugwa kwa Assad byakurikiye igitero gitunguranye byaciye mu gihugu cyose cyagabwe n'imitwe y'inyeshyamba iyobowe na Hayat Tahrir al-Sham. Perezida wa Turkiya bwana Recep Tayyip Erdogan yaramaze igihe kinini cyane arwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad kandi agashyigikira imitwe myinshi cyane y'inyeshyamba n'abatavuga rumwe n'ubu butegetsi bwa Syria. Imitwe myinshi yari ifite ibyicaro mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Syria. Bwana Trump yaramaze iminsi yumvikana nk'uri gusuzuma uburemere bw'amakimbirane yo muri Syria kubera yuko yaranaherutse kuvuga yuko ibiri muri Syria ari intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo. Muri manda ye ya mbere bwana Trump yari yashatse gukuraho ingabo za Amerika zigera kuri 900 muri Syria, aho ngaho zafashaga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Assad bafite abarwanyi bibumbiye mu mitwe yitwa Syria Democratic Forces. Kuwa mbere bwana Trump abibashishwe yanze gusubiza niba none hazakura izo ngabo za Amerika muri Syria, gusa we icyo yasubije bwo yarageza ati, nta wamenya ejo hazaza ha Syria, igihugu kiri mu ntambara kuva mu 2011, nta wamenya icyakorwa. Bwana Trump yahise yongeraho yuko atekereza ko Turkiya ko ariyo igiye gufata urufunguzo rw'ibizabera muri Syria byose. Turkiya yashyigikiye byimazeyo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Assad kuva na kera, ariko iri ku rugero rwiza rwo gushyigikira mu bufasha buheruka iyi Turkiya yahaye ubufasha umutwe wa Hayat Tahrir al-Sham. Imwe mu nkuru zasizwe inyuma na Assad ni iyicarubozo ryakorewe muri gereza yafungiragamo abamurwanya bose, gereza ya Saideneye, ubu niyo nkuru muri Damascus. Iyi gereza yitwaga Kuzimu cyangwa se Ibagiro, yubatse ku musozi uri mu nkengero z'umujyi za Damascus, ahari urugendo rw'isaha imwe uvuye rwagati mu mujyi. Mu minsi yashize ubwinjiro burimo imiryango yayo bwasizwe amabara mashyashya y'icyatsi kibisi, umweru hamwe n'umukara, nk'ibendera ry'impinduramatwara ya Syria ririho kuri uno munsi. Ayo mabara mashyashya ntabwo yakuyeho ishusho y'umwijima kuri ino gereza. Amakuru akomeza avuga yuko hari imfungwa zirenga 30,000 ziciwe muri Saidania kuva 2011 ubwo amakimbirane, imvuru ndetse n'intambara byatangiraga muri Syria. Uwo mubare ni igice cy'abantu barenga 100,000 biganjemo abagabo, harimo n'abagore 1000 ndetse n'abana bapfiriye muri za gereza zigiye zitandukanye muri iyi myigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi bwa Assad yari imaze imyaka 13 idahagarara.
Gusa mu bindi bice byari birimo gereza za Assad nta bugome burenze urugero rwari buriyo. Gukoresha telefone ukavugana n'abantu bose bo mu rugo, ibyo byo byari byemewe cyane, kandi imiryango yemererwaga gusura abantu bayo bafunze. Ni nkaho ibibi byose bindi byimiwe mu zindi gereza bigashyirwa gusa muri Saidania yari umutima wijimye cyane kandi uboze w'ubutegetsi bwa Assad muri Damascus. Gutinya koherezwa ahangaha no kuba uwahageze yarashoboraga kwicwa ndetse ntihagire n'umwe ubimenya byari igice cy'ingenzi cyane muri gahunda z'ubutegetsi bwa Assad byo gutera ubwoba abantu babaga bakora imyigaragambyo ndetse n'abigumuraga. Imyigaragambyo bagamije kurwanya ubutegetsi bwe hari hashize igihe kinini cyane. Abayobozi ntibagombaga gutanga amakuru ku miryango y'abahafungiye ukuntu imfungwa zimeze. Bwari uburyo bwo gusunikira abantu mu bwoba ndengakamere. Ubutegetsi bwashyiraga ingufu muri iyi gahunda kubera ko yuko bwizeraga yuko imyigaragambyo ifite ingufu ndetse n'ingaruka kurusha ibitwero byitwaje intwaro. Ntabwo ubu ngubu ari uburyo bwavumbuwe na leta ya Assad gusa, kubera yuko n'ahandi hose ku isi ahari ibibazo nk'ibi ngibi niko bigenda. Haba hari gereza nk'izi ngizi zihambira abantu zibakanyaga hafi kubica. Gereza nk'iyi ngiyi yitwa Busalime yari mu marembo ya Tripoli muri Libya, yakoreshwaga n'uwahoze ari umuyobozi wa Libya Bwana Colonel Muammar Gaddafi. Indi yagiye imenyekana cyane ni iyitwa Pul El Shakir yari hanze gato ya Kabul muri Afghanistan. Aha muri Syria rero hari umwihariko w'ubucucike buteye ubwoba nabwo bwashyizweho nk'igikangisho cyangwa se nk'igihano. Abagabo bakombaga kwihagarika mu mifuka ya plastike kubera yuko kubona imisarani bakwiriye ibyo byo byari nk'inzozi. Mu gihe cyakabaye cyo kujya mu bwiherero, abantu bahagaga amasegonda make cyane yo kujya kumena iyo myanda ahubwo mu bwiherero. Hanyuma bakoza ibyo bikoresho bya plastike bakongera bakabyegereza kugira ngo bize kongera gukoreshwa. Umuntu wese wabaga ashatse kongera kujya mu bwiherero yabikoreraga ahahagaze. Kandi nabwo ubucucike bwari ikibazo gikomeye cyane ku buryo umwanda wasaga nkaho ari bwo buzima bw'imfungwa. Uwabaga amaze gukora ibyo ngibyo byose yagumanaga umufuka wiwe rero kuzageza ku munsi w'ejo bahawe uburenganzira bwo kujya kumena uwo mwanda. Byari ubuzima busanzwe rwose abafungwa barabimenyereye, kandi ibi ngibi byari ubuzima bubanziriza iyicarubozo rimwe na rimwe no kwicwa bigendana. Muri koridoro cyangwa se inzira zerekeza muri Saidania, uhageze wese ashobora kubona ukuntu bigoye cyane gusana igihugu cya Assad igihugu yasenye kugira ngo agerageze gukiza ubutegetsi bwiwe. Ibitangazamakuru y'uburengerazuba bw'isi bivuga yuko ushingiye cyane ku isura Syria ifite uyu munsi bishobora gutwara imyaka myinshi cyane kugira ngo abaturage bahahamutse bongere kugira umutima. Kuri ubu ngubu gereza yamaze gukingurwa, ariko hari abantu bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 11 bataraboneka baburiwe irengero. Nta n'imirambo yabo iragaragara, ndetse nta nubwo bizwi neza nimba hari ahandi hantu bafungiwe cyangwa se bakaba barishwe bakajugunywa. Kimwe mu bibazo by'ingutu ni ukumenya amakuru y'abantu bahohotewe. Mu cyumweru cyabanjirije ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Assad, hari abakorerabushake bagiye kuri gereza bagerageza guhisha inyandiko zose ziriho amakuru y'imfungwa zo muri Saidania. Impapuro nyinshi ziriho amakuru y'imfungwa zose zarangijwe, izindi zagiye zinyanyagizwa hirya no hino, zose zikurwa mu biro, zinyanyagizwa hanze y'imbuga ya gereza, ariko zose zabaye ibishwange. Imiryango yabuze ababo yagerageje gukusanya izo mpapuro zose zashwanyaguritse ngo bagerageze kureba niba babonaho amazina yabo, itariki cyangwa se ahantu baba bafungiye, cyangwa se igihe binjiriye muri gereza. Ibyo byose byinshi ntabwo byigeze biboneka. Uku kwangiza inyandiko ziriho amakuru y'imfungwa bigaragaza yuko hari umuntu waje arabikora, agerageza kwangiza ibimenyetso by'umwimerere ku bantu bose bari bafungiye muri iyo gereza yose, kandi akaba yarabikoze mu izina rya guverinoma ya Bashar al-Assad yari mu marembera. Umucuranzi witwa Safana Bakle yatanze ibikoresho birimo gloves zo kwambara mu ntoki ndetse n'udupfukamunwa twihariye ku itsinda ry'abakorerabushake kugira ngo bajye gufotora ndetse no gukusanya izindi nyandiko, mbese bakomeze bashakisha andi makuru y'abari ingenzi. Safana yemeye yuko abo yahaye ayo mabwiriza ari abantu basanzwe bafite umuryango runaka basanzwe bakorera. Yahisemo gushyira ibintu mu maboko yabo kubera yuko imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu itari gikora mu buryo bukwiriye. Umwe mu basanzwe muri iyo gereza ni Umunyamerika, ndetse ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 Syria yamushyikirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru yose yemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bw'inzibacyuho ya Syria bwabashyikirije Travis Tamerman w'imyaka 29 y'amavuko, wari umaze amezi 6 yaraburiwe irengero. Tamerman yaburiwe irengero mu kwezi kwa 6 2024. Yari mu rugendo rw'iyobokamana mu mujyi wa Zahle uherereye mu burengerazuba bwa Syria.
Nyuma y'uko imitwe yitwaje intwaro ihiritse Bashar al-Assad nibwo byagaragaye yuko Tamerman afungiwe muri gereza yo muri kino gihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch watangaje yuko muri Syria hari gereza zitotorezwamo imfungwa ku buryo zishobora no kumara imyaka 10 nta makuru yahawe y'abantu mu miryango bafunzwe. Gusa ubwo Tamerman yashyikirizwaga ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje yuko atafashwe nabi mu gihe yari afunzwe, ashimira abagize uruhare kugira ngo afungurwe. Umuyobozi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye Reuters y'Abongereza ko ubwo Tamerman yari amaze gufungurwa byanwe mu kigo cya gisirikare cyitwa Al-Tanf kiri hafi y'umupaka wa Iraq ndetse na Yordania. Amerika yahise itangaza yuko izakomeza gushakisha abaturage babo baburiye muri Syria, barimo umunyamakuru wabaye umusirikare mu ngabo zirwanira mu mazi Osin Taiso washimutiwe i Damascus mu kwezi kwa munani mu 2012, na gahunda yo kwamagana Assad mu 2011 yatijwe umurindi ndetse n'iyicarubozo. Byose byahereye muri Deha, umujyi mutoya muri Syria uri hafi y'umupaka y'igihugu gihana imbibi na Yordania. Urebye neza, iyicarubozo ryatangiye ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka mu 2011. Icyo gihe byatangiriye ku murambo wari wangiritse cyane, bigaragara yuko yakorewe iyicarubozo nk'umwana witwa Amzane al-Hatib. Yari afite imyaka 13 gusa. Uyu murambo wari ugejejwe ku muryango we nyuma y'ibyumweru byose byari bishize atawe muri yombi ubwo yari ari mu nama yo kwamagana ubutegetsi. Urupfu rwe ndetse n'iyicarubozo ryakorewe izindi ngimbi bo muri ako gace kubera kwandika inyandiko ndetse n'ibishushanyo byamagana Assad. Ubwabyo ibyo byose byateje imyigaragambyo ikaze yabereye henshi mu gihugu, no kuyihashya biza kugorana cyane. Ibi byose byatumye ingabo za leta zitangira guhangana n'abigaragambya b'abasivile. Niba hari umuntu wagakwiye kuba yarashimiye guhirikwa k'ubutegetsi kwa Assad, ni umuryango w'umwana muto ya Hatib, umwe watashye ari umurambo. Gusa ubwo BBC y'Abongereza yabasuraga mu cyumweru gishize, nta muntu n'umwe muri uyu muryango wari urimo urabyina intsinzi. Bari bamaze koherezwa amafoto yafatiwe ku nyandiko izwi nka screenshot zasanzwe muri gereza ya Saidania. Ni amafoto yafashwe n'abakorerabushake boherejwe na wa mucuranzi, kandi hari harimo n'amakuru y'uko mukuru wa Hamzat witwa Homale nawe watawe n'umutwe wa polisi mu 2019 nawe yapfiriye muri gereza. Zamira, nyina w'abo bahungu bombi, yari arimo aratitira cyane kubera agahinda n'ubwoba. Yabwiye umunyamakuru y'uko yari amaze igihe kinini cyane ategereje nibura ko Homale yasohoka muri gereza. Yaragize ati, nari ndimo ndatekereza yuko wenda yaza uyu munsi cyangwa ejo. Ati, uyu munsi nibwo namenye amakuru y'uko umuhungu wanjye yamaze gupfa. Umwisengeneza wiwe Hossam Hatibe yavuze yuko izo nyandiko zari zatangajwe ku mbuga nkoranyambaga, zitangajwe n'abantu bajagajaze gereza ya Saitania bashakisha amakuru y'ingenzi ya bene wabo. Bahasanze idosiye ya Omar, bayitangaza ku mbuga nkoranyambaga za internet, babizi neza yuko ari umuvandimwe wa Hamza, wa mwana muto yawishwe. Ihirikwa rya bwana Assad ryayishuye amabanga menshi kandi yitwa mabi y'imyaka ibarirwa muri za 40 yikandamizwa muri Syria. Ndetse benshi mu batuye Ideha bari biraye mu mihanda ku cyumweru, ubwisanzure bw'abarenze igihe inyeshyamba zafataga ubutegetsi bwa Damascus n'umurwa mukuru ndetse na Assad agafata y'ubuhungiro. Iyi ni Humure TV, njye nitwa Tony, mugira ibihe byiza. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yayongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero ibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.